Well, mama. Mama, inton bigat tayong nagsarita. Nagdiretso ako niti kwarto. Kabanugan. Kaya't konti agina na. Agam di ka pa'y nanganiho. Nanganak ijay nagapuak, mama. Apay, sa dino tinagkapwam. Ijay balay datatari ko. Anya? Anya tinapan mo inarami di jay? Tinulungan kita nagraap, mama. Sika, napan nagraat. Anyan tulangan ti ko na andag iti makakitakan ka. Sika nga anak tibak nang napan nagraat. Awan ti makita kadakas iti inaramid ko, mama. Pasensya kayo. Ngayon panawan kayo. Talaga kaya't konti agina na. Talaga di na kun italtalak dayjay nga Alex Romeo. Apay ka di manan, Esmeralda. Idal daw samatan nga ungtam ti anak mo. Kasano ajak ungtan? Dinakmat ngamin italtalak. Saan laanam namin san nga imbagakan ko na? Asanan amat mapan ijay balay da Almira. Ikat baya mo na. Anya nga ron, no da Almira ti kasidgan ken kuana agagayem na. Saan amabalin? Ato dagiti anak ti babaknang amabalin apakigayaman na. Ngam apay akadagijay pay amamirmira. Awan makita ka na ka si Tidata Esmeralda. Isa bayam ko mati anak mo, iso ti pakaragsakan na. Dinak ngamin maawatan, Romeo. Kasano ngamin amaawatan? Kat padamat dagijay nga awan amuna. Agpapata kayo amarigrigat. Anya, Panumat, saan ka di? No saan agapukan niya? Sana kastoy ti panagbiag mo ita. Siya ti makagapo. No apay asim mayaak ti biag mo. ket dayta ti singsingir mo kanya kita, Esmeralda. Saan ka mata pinilit ang makikalay sa kanya? Siyak ti pinilit yo ang mangikalay sa ken ka. Amugmat lang akayat yo. Gapota mairanod kayo iti kinabak ng may asang pamilya. Awan masaya ta pagturungan na ito saritanta. No itultuloy ito na ito. Ni Alex ti saritanta itay. Ngam sa balimatan ti bagbagam. Ha? Buisit ket diti kastoy. Baka pabadre.